Enoni Baba TV obusoga bulayire okubanga ate baida okukiika embuga kikibangawo emyaka gibitera wirala ejibera irala kuvirala yire inyuma 2008 busoga eno yaviibwako Kyabazinga yakweka omukono omunguli omugenzi Henry Owako Wambuli Muloki kuvirala awo busoga bali mu mirerembe Alex Kasindura wakati wa 2008 paka 2014 babo nali kubatia makuntebe myaka ejo jigera mu kwa wotinga mukaga busoga baye malanga ezira bacha ngezira Kyabazinga ise bantu yali mu kutabango kayenga atembere ne jivo wakati wa Bulamoji versus Kyabazinga kwa busoga ensonga eyo nze njire nga agigoberera ebintu byonna byatandika mbona waliwo endawulo y'amaanyi abataka abaidye n'abakungu ab'ensa kubanga olingirira ekibindo ekyaidye mulimu Isa Abalangira Isa Abalangira watuuka tegeera nti omulangira idye ow'eisazeeri Isa Abalangira ono yakiikirire Zibondo kwaidire kuna abambeda kuno kwaidire kubana byabufuzi kyamanero C5 mwami Ereja Kagoda kwabaire ku abakulu abebika Bulamoji nabo ine ko mukulu w'ekika ekyabayise mugundo abembwa namubwe ine yabaireko mwabaire mwabayiwa mwabaire mu abana baba businessmen mukaliro so abantu abaidye bansa obuzibu obwere butusumbuwa kito bana abantu Abalamoji bakabako ndife biki aye kino kyalambike nti Abalamoji bali walala n'obwa Kyabazinga bwa busoga kubanga kibaiti bayenga kizirawo inyuma awo nga eriye ebyabonebwaku oba myaka ebiri inyuma eyo ati omulangira Columbus ajire ebugabula ebifaananyi byatambula muganda we buti watali mulangira kyoka asigala mu bintu bire era Isa Abalangira yakoya tubayirenga tuli awo tuli muiza eringirira oluseregendo ababusadde bonna amadini agenda ulo bikono mulimu n'abambeda oyo mumbeda mulamba Margaret Mbeiza mumbeda mulamba ate eze kyasabisa nani yabalese eyakulire eyateeseteese okwinda kwaibwe Katikkiro waife namba 2 Ositiwa Osman Ahmed ndozo libana ava Bulamoji nga ife abasoga tugenda kubanga isaza lya busoga ate n'amasaza 5 agava mu Kyabazinga tugabula twabala Luuka twabala Kigulu twabala Bulamoji ni Bukono masaza g'abayise Ngobi agavamu Kyabazinga pribranga aba berenga bali kumbali nga yasigala ameka tenga ewe gundi batawayo kola mwe butife Isa Abalangira yakoleranga ati yakize mchalo okukundikira kumatikera kitwaye nago mwakogwere ekikusu kyayo Isa Abalamoji bayimera asaba bakuba Bulamoji tesobola kubaawo wazira busoga sobola bawo ate ezeri ekyendirengera era otwali enamungalwe abava Bulamoji basaba Kyabazinga waba agakuza emyaka 10 ku ikonero ly'obwa Kyabazinga basaba amatiikira ago agatwala Bulamoji ndibona olugendo ndibona oti yetuli kuja andi kisoboka bulungi oba omulangira Zibondo yajja ebugabula kitegeeza noono asobola kubanga abakulu ab'ebika baidye ate ebika nibusoga Abalangira baidye lingirira abasaada ab'ensa n'abakazi ab'ensa abasaada beyanduire aye nga Kasindura nga buli ali kusitokoko yandula Bulamoji n'abasomi Bula ndunafuna okulala nkuwe ebyafaayo bya Bulamoji mu basomi
neyasooka okuba ni pulida asomeire ku Bungereza Lubogo David ava mu balubogo balubogo yekoniyo ovuere gadumire gye beta London abasomi bangi empapula ediri eyo tosobola kuoga so ife kyetusaba Busoga ekintu kyo twakisanukira Abasoga bakisanukira nti Bulamogi eidye eri Busoga era engire mu Bwakyabazinga olibona tiimu eyo y'abantu ab'ensa abantu ab'ensa ekyasanuyisa nti mulimu abalangira n'abambeda bayimirye muganda we ababeire basesamwere nekiseera okwerowooza zikiza Obwakyabazinga buli kuduga Obwakyabazinga nze mbaire mbuulira enjiri ya kintu kyala tutegema bitole twegeme kitole kirala era ni baba yakyogeireko twende ekintu kirala tube Busoga kubanga lingirira n'imoto yefe kuba Obusoga buno okuyisanya n'amaani tuyisanye so nze nasiimye ino era nasanukire ino Abalangira ya James Naita yatuweire ekirabo ky'omwaka yafuuye oluzungu awo lwayinza interview nga yamulamuzi yakyuse ate nga kiyamanyero C5 oyo yena Mulangira Mwisengobe oyo Mulangira Mwisengobe oyo yena yatulaze nti abaana byabufuzi bali walala nze nkobye ndi kulinda kintu kirala baba asiime ku lulala tubeeku n'amatiikira Bulamogi Abalangira alina ensonga yakonyeku ni ssentebe Mwami Elijah Kagoda nti emyaka gino Bulamogi yebaire nga eri awo ekyo nga tibaseeta eno mu lubiri tibaseeta tibavugana olwolumi Bwakyabazinga bingi bibafiirirwa mu nsonga y'empeereza ly'omuntu wa bulido bingi eno nti eriyo ebintu ebindi ebikolebwa mu Bwakyabazinga eno waigulu aye nga Bulamogi batukubira erimu wakale ate ebintu bino Bwakyabazinga tubitoolemu ebyobufuzi eriyo bana byabufuzi abakozesa akakisa akofuna political capital nti saawa eno eri kulinda ayida kwogera eriyo gwendi kulinda ayida okwogera buti ndi kwenda gyobisa olugaayo mu bigambo bya Saabalangira wobisa olugaayo mu bigambo bya Saabalangira oba obisiisa mu Mulangira ate mu Mulangira omwikiririza oba obisiisa kubanga ono Saabalangira okwida kwe kwamaze buli kintu ife nga Busoga tuli basanufu ino ndikoba lingirira tiimu eyo sikodi yabaire ti bantu nti bantu mukaaga n'abagiira oba 10 ate nsaba nga nakola tusunye ku Busume abandi tubalese nga bali kulira nze kyembeire nkobanga abantu Bulamogi eri ife ayo tuba ku mikono egindi ati abaviire balaka Abalamogi wero C5 namyoka Mwami Elijah Kagoda political wing yabaire mwezi business wing nze kyasanuyisa mwabairemu abayiwa mwabairemu abakulu b'ebika aba business bana byabufuzi Abalangira n'abambeeda Bulamogi yabaire buli omu yakiikirirwa buli omu bantu Kyabazinga mu bigambo yasiimye era kwente enkole eno yagitandika kuyinuma awaira nubaye lugendo ali kufuba okubona nti Bulamogi eno lwaki tugisuulawa eno musalafu kintu kyatandika ku olweigulo kyaide mu lwawangule ensi yategera nti oti Bulamogi ife abalingiriraku ebyafaayo by'Obwakyabazinga tosobola kwawula baba yise ife Kyabazinga na Bulamogi lwaki yakulira mu mikolo gyanguli Kyabazinga hemwe wako Mulogi lwakuba abantu balingirira wa byafaayo hemwe wako Mulogi Omulangira Columbus ne Kyabazinga baana ole muganda wole
amasimu baganana so era Kyabazinga yabeere musanyufu ino baganda bamukyalira naye kutubona katujube nga tetukuzanira ebigambo ebyabakulu abeere mu lubiri awo okuva ku luuyi lw'abaana naffe ab'ebulamu gyabakulirwa Isa Balangira James Naita tulinamu Katuukiro Kitiibwa Osmani tulinamu ssente wa RC5 tulinamu ne Baba Kyabazinga tubona ebigambo ebyabeere mu lubiri awo nakolekulo Kabalamogi bakisembuka n'okudda okuba nga ate bongera okulaga Busoga nti tulize balala ng'obwa Kyabazinga. kubanga yatandikira era Ozibondo era ngaemuwulira baira kyalira ngaomuganda we omukewe nga mukyalira tulabbe erugo tulabbe tujeikeyo ngaomuntu aiza takafirimu nga nyiga ate banamubonekwala twabire okubona Ozibondo nogabula nga bali kukumba omufaamu nga bali kuseka obuseki bali bumu nikwala mala abantu batukonfuse ngaamubalizakamu what is this they are saying? They are confusing. Batumula ku masimu they converse. They are together. Balamogi badange. Bali ko kubeihanga mu kibali buno. Era ekyo niki kyetusinziriyeko okuba nti no, we know very well for certain the two brothers omukifudo muzeeyi eye bugabula lye bulamoyi ate nga emoiza ali mumuzwa oteike bali bumu so that's why I say we have come to cement that reconciliation. You reconcile long ago. Ayo ababe batukola nga bati tuyizire baba era tuyizire tuyizire era tuli ano okola emirimu naiwe nokatonda yena koba ati kino kitalo ekyentaneka nokatonda yamwaire amagezi gokunoonya obumo yanonera obumo era tulyamu naye aye bamutwereire oba obukulembeze abalangira n'abambedda na buli muntu mu kitiibwa kye balamwisa ino basebo ni banyola ndi musanyufu ino olwaleero okuba nti muganda wange ate nga yali baba wange ate nga yali omu kubakuza abange the late His Royal Highness eno wakomulooki ebimu ku bintu byeyankobanga nti totusuuliriranga nga famire nga tubebulamuki ngaakaali mulamu so ndi musanyufu ino nti leero era tuli walala nayongera okubeebaza emirimu egy'endawulo gyemukolera Busoga mu Uganda okutwaliza awalala abamu ku imwe tuviire walala era tuviire wala ino nga tuyidigaine bulungi abasobola okuba aba witnesses y'omuntu nga Muzeeyi Kawuta kuba yetuviira idiyo nanka ali muto ino kitwalinga tutyo obwakya bazinga buno badaada baife webatandika era emirimu gyatambulanga nga mikalamu nga tuba ebugembe gaba ni munkiiko ed'endawulo n'abalangira olw'ensonga ndi musanyufu ino nti olwaleero ngayisa abalangira bwakomye tuli kwongeza kunyweza omukwano gwaife n'abadaada baife bwe baali mwebale kuba bawulize
nongera okubeebaza olw'okuba abantu abagumiikiriza ab'obuvunaanyizibwa ate n'abantu abali ku mulamwa, kubanga ensonga dino kukyanga tuditandika ditwaire ebbanga nga tuwulizaganya okutuusa olwaleero twasalawo nti twagaanane obusoga bumane tituli walala. Kale mbeebazaako enswiso nti eza kye mwakyusaamu era nkituukiriza. Mwebale ino, mwebalire ddala. Omukwano gwaife ogutulimu wagati okuva neira tubaire nga kitole, era nga bwe mwinonoire nti tubaire muku kwa bino nabire, kati kuva neira abalangira n'abambeeda n'abakungu tutambuliza emirimu gyaffe walala. Ensonga ku lwaki Obwakyabazinga bulwire nga bukaaliwo era ng'emirimu giri kutambula. Ife ng'Obwakyabazinga tweyama yemuli kubanga mwena muli part of it, nti tulijja kwongera okunyweza omukwano gwaffe, tulijja kwongera okutambuliza emirimu awalala, era n'ekaliro ebulamungi lidda kutuukayo kubanga already mu programu z'Obwakyabazinga edindi tugiire nga tulitaayo, era tweyama nti tulijja kwongeramu amaanyi era nga tubitamu imwebene kuba nife abalala abalangira abambeedda abakungu n'abakiise tusobole okuba nti tuyambe abantu baife, tusobole okuba nti tutambulize emirimu walala, ate era n'abantu abato obwongu awalala batuuka wala. So mbeebaza byonna byonna emirimu gye mugiire nga mukolera Busoga, gye mugiire nga mukolera abantu baife, aye kisinga mu byonna byonna okuba nti tuligikola nga tuli kitole. Amaka ge tulimu olubiri lwaife olwaigenge maka gaimu, n'olwekyo guno oguleme kuba mulundi ogusembayo, wabula tube nga bwe tubaye byonna byonna ebyokuteesa kuba maka gaife, mu ngero okuyida twateesa twatambuliza emirimu gyaffe. Nga bwe mwinonoire nti Omulangira Prince Edward Wambusi Columbus twidigaine kuvaira, era omukwano gwaife gubairewo era gukaaliwo. Olw'ensonga eyo twidda kwongera okuwaya naye kubanga ekyomukisa omulungi tuli bakiika kirala, tuli balangira ate era tuli bakulembeze, twaba n'abazaire. So mwena tubeebaza okuba nti musazeewo mutweyungeko mu nsonga y'okuba awalala, y'okutambuza emirimu gya Busoga ne Uganda twaliza awalala. Era tuyidi nti wetunaaba ekitole ni gavumenti edda kwongeramu amaanyi mu bintu byetuwa n'ebintu tunasobola okusaka tulitambuza emirimu awalala. Obusoga okukyaza ttiimu eviire Bulamugi ng'ekulembeirwa Ssaabalangira w'Obwazibondo mu isaza erya Baba Kyabazinga. Ndikwenda kobera Obusoga abalituwulirisa, abalitubona, abali mu Busoga n'ikulu ya wa Busoga nti kino kiraze nti Busoga yeri kujja ntangaavu, era twenda kwebaza Baba Ssebantu Kyabazinga wa Busoga okuba n'obukulembeze obuli kugaita Obusoga. Kale awaawo ebyo n'ebindi ku bigambo abyobulire ebyabaire mu lubiri Baba Kyabazinga Igenge nga Balamugi baidde okuba nga ate bongera okunyweza endagaano yaibwe n'okulaga Abasoga n'ensi yona nti titukaali mu ndikiriza mu nkweko bwe tuyidde mu ggwanga
twegaite ku Busoga tugere ku Kyabazinga tukiriza nti baba ali mu ntebe ni Kyabazinga wa Busoga tutambuze Busoga paka mu Ntonje kiwandika ekyo kiwena ku kyabere mu ensonga Kamala ati yadoge na dimala oyisa abalangira aya kwe kirimu ensonga de balambika omo ndabalizo okubola nti basituka ng'abalamuzi yakati baba Kyabazinga adisombe adekendenye nze kyendidi mu kukyala kuno eri abawangwire asookerera ne Katuukiro yes ava Bulamogi ebeire nga eriyere oba Kyabazinga buli eno okuleeta ekikunsu ekyo nekiyidda yawangwire kikulwini owundi eyawangwire ni Isa Abalangira wa Bulamogi yavire yalaga Bulamogi nti Bulamogi eri mu Busoga yavire yalaga abantu nti mu Busoga tukoyenta twandona tuli baidukulu ba Mukama na mutukula kyonka yesewo so ekyo kitewo kiri amina kirugino era kino kifaananyi kyaleze nawa ko ekyola yakola ati tubonanga bamayifu abandi nga bayiba niwe okubuta mu kamera nti muna yogerako nga obonanga era ife tulirinda matiikira gona agana oba omukolo gwonna ogwidde obayo gwa Kyabazinga nga tuliba n'omulangira Columbus ali wale muganda wa ali wale ekyo kidaba kirabo kya mwaka kidatuukirira tuli mu lugendo abina bayingi tubala bingi balanga ebyokwogeraku ayo obwire budakika twalambiro edadakika laifu amazima gende liringa ediwireyo jakubanga tuwumbawumba emboozi tubana ningi babareyo emboozi yababa Kyabazinga Alex abayerewa mu kikulu awo kulubega institute kumatiikira tutufule mukisa kubanga tukolaga bigambo ebya Kyabazinga yali ejukira nti ni chansala chansala witerekere yali bega institute erisomesa abasawo batikira baba yakulembera nakola nti atikira abaana 503 nabafuluma olunaku olwo tujja kubanga tulikona kulowire ayo ifaana balikulengera eyo baba Kyabazinga ngatuuka ekizimbe ekyo tuli kubona ekyo kyabuwumbi oti nga bubiri buloko era kigula mu maina gabo Kyabazinga gabula buloko yakigwirewo kuterekera ya Lubega Institute yavaawo yatongoza ne basi nagibaire ntawuni eganga baliji eri kutambula nungi eno yatongozaawo takunde nokubanga jokubanga afulumya abasomi abamaliriza obuzaalisa n'okuligaliga abalwaire okulabira abalwaire aliteekera eryo n'abafuli embere wadde ibino okuba nti bajja nkulundi tibabenga ate baweereza abantu bangi kamala balimukyala wa bakungu bangi abali abaenesainga olunaku olwo takubanga kasita oyine kubifaananye takubanga twongere okukulakulaga ebisingawo tuba tufunye obwire buli lwasande babengawo tulidaba wano tulage ebibeire musaasira nga biva wikende neri kujotandika tulikuyira mu kulambula Busoga tulijja kusookera Busiki tujje baba Lubebuna n'omusanvu sombera ano tubeeyo lunaku obutenje nali kwida tubeeyo Busiki ate era okusande tubeeyo nebuna tubenga tetulambula tuzira ebifo ebyobulambuzi ebindi ebyaka Obusoga kyo akumata kumira ninze owekitiibwa Musulo Robert Mwise Kisendo nandi munange Alex Kasendo Muteguya ne Musaada Mwise Kisuya yonka bayise mufuta twagana lesande kwida baba Kyabazinga Busoga afunvuye tokuba nti Busoga okwisanya n'amaani Enoni Baba TV Obusoga bulaire. Baba Fama ni Baba TV ni Fama
Tulawo esanu lya buli muntu buli mwaka ensi yona ebuguta kulekituda buti twewera buti mu mbeera yona twenda tubawa isanu eridwire banange buti tuwuneku na musanvu gw'omusanvu mu kisaawe bugembe tuyiremu tubikole n'okusingaku bwe twali tubikose abababa munteeke mu bintu byammwe maze okuyingira mutwalo tindi munda menze naavuomu kikutusibwaku tukutuku eya taiga emawota Romi's wine Euroform. Vax Hotel. Star Times. Everywhere you go, MTN. Now special. True Ugandan reward from the source. oh Ndi munda.